Okhulumayo nguSibongile. Lana siyenza ama-trigonometry, sigxile kuma-navigation. La ngine-Milwaukee Key okungu-west ye-Grand Haven ebhekene nomfula i-Mission Cape. Lana njengoba ngishilo ukuthi sine-Milwaukee Key kule ngxenye le ngizombhala la ngicale ngongqi ngibhale ungqi wami bese ngibhala igama lethu Milwaukee. Uma sengicedile ukwenza kanjalo la bathi le Milwaukee iku-west basitshela lokho bese ngizodweba umugqa wami oya ku-west lo east lo engikhuluma ngaye esesidwebile umugqa waya khona ibizwa ngokuthi ngi-Grand Mission. La sizobhala u-G omele le-Grand Mission. Lana basitshela ukuthi ngosuku oluthile amaphoyisa ahamba uhambo olungu-105 degrees. Le nto le esinikwe yona le ndaba yamaphoyisa ahambe uhambo luka-105 degrees izothanda ukusidida kakhulu ngoba kuzoba nzima ukuthi sikhonvethe. Asitshelwanga ukuthi bathathwe yiphi indlela. La uma ngibheka unodwethu lo esinikezwe yona ka-Milwaukee la sino-0 degrees. Bese bona bathi bahambe u-105 degrees. Uma basho kanjalo lokho kuchaza ukuthi lo 105 degrees i-angle yethu kuzoba ngu-90 degrees. La ngizoqala ukuyidweba i-angle yethu le abathi ngu-90 degrees. Ayikakapheleli kodwa la okwamanje sizogxila la phezulu ku-north ukuthi sithole i-degree efanele lelibanga leli. La esizokuthola la ku-north okwamanje ngizobhala o-15 degrees ngoba ukuqala kwe-west ngiye ku-east. La njengoba nibona bhala u-15 degrees wethu. Lo 15 degrees lo njengoba ngishilo ukuqala kwe-west uye ku-east. Uma sengicedile ukwenza kanjalo la basitshela ukuthi futhi bahambe kanye ne-plane encane ngesikhathi esisodwa besebenzisa u-105 degrees. Uma basho kanjalo ngizoya laphayana ku-east wami. Uma ngiya ku-east wami le phezulu la kuchaza ukuthi uma bathi bahambe ibanga elilodwa leli elisinika u-105 degrees sizoba no-195 degrees. Lo 195 degrees uzoba ngu-180 degrees. Izobukeka kanjena. Ngiyathemba ukuthi niyabona. Asibhekeni i-angle yethu nayi sesicedile. Le angle yethu le esithe sayibhala kuzoba ngu-180 ono-15 degrees ngoba kube ngu-195 lapha ku-east wethu. Le ngxenye le ngiyibhalile. Manje la sengizodweba la khona ngizofaka khona u-15 degrees. La u-15 degrees ngizomdweba la phansi
Le angle lethu le eniyibonayo kuzoba ngu-90 engizosusa u-15. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo, impendulo engizoyithola la ngu-75 engizohamba ngiyombhala le kule ngxenye le. Ngizombhala la kule ngxenye le yokudla, la ngizoba no-75 wami. La njengoba sesitholile loku okuncanyana, loku kuyenza ukuthi kube lula ukuthi siconverte nakule ngxenye le yesobunxele. Sothi u-205 esimtholile kukho konke. La manje sofuna le angle ephansi. La sizothi u-180 engimsusa ngo-15 engizomsusa ngo-75 engizokuthola la u-90 degrees. La ngizothola u-90 degrees. Lo 90 degrees lo yi-angle enhle kabi ezoyenza ukuthi kube lula ukuthi sithole impendulo yethu le abasifuna yona. La bathi isikebhe salamaphoyisa sihambe ngo-23 unit. Kanye nalaba abanye abaphuthumile abahambe ngesikhathi esisodwa sika-105 degrees. Lana sesizogxila la kulo 23 unit lesimnike wona. Lo 23 unit la esimnike yona sizomguqula sifake uthi nje kuphela ozomela isikhathi. La niyambona lo 23 unit wethu lo sizovele lo unit lo engikhuluma ngayo amele uT. La uzomela uT. Lo 23 thile umele ukuthi amaphoyisa ahambe lelo banga. Manje sesizofuna le esuke namaphoyisa ekuyilezi gebengu le sesizofuna inani lalo ukuthi bona bahambe ngani, bese sizibona bazomela u-X. U-X walaba basuke namaphoyisa bese uT ilo wamaphoyisa. Manje lana uma sesicedile kwenza kanjalo soba no-X esizomphinda ngo-T. Kodwa manje sigxile ku-X, sifuna u-X. Njengoba nazi ukuthi le angle le esiyitholile yinhle. Uma sifuna u-X sizosebenzisa loku esithe sakufunda kulamavidiyo lanka andlule lanka bengiwayenza ukuze ngifinyelele la. La sizosebenzisa iSOHCAHTOA. Uma sisebenzisa iSOHCAHTOA njengalamavidiyo andlule la, nikhumbule ukuthi ngithe uma ngino-sin ongaphansi kwa-cos lokho kunginika u-10. La sizothi u-10 ka-75 degrees kanye nalo 23T ongaphansi kuka-X lofunayo, phansi kuka-X somphinda ngo-T. La esizokuthola la abo-T no-T bayasusulelana bazosishiya ngo-23 ongaphansi kuka-X bese la sizothola u-X 10 ka-75 degrees ono-23. Bese uma sengiqedile la ngizothola u-23 ongaphansi kuka-X 10 ka-75 degrees.
La impendulo esithe sayithola. Nikhumbule ukuthi besifuna u-x lo ohambe nesikebhe okumele izigebengu bese sesinayo le yamaphoyisa esikutholile ekugcineni. Impendulo yethu ngu-23 ongaphansi kwa-x 10 waka-75 degrees. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi konke lokhu sikwenze kanjani futhi sizithole kanjani safinyelela kanjani ekugcineni.